Kekerwa balapha dau Superintendent of Police East Kassul District Rituraj Ravi kala keno bawa storji lungdo luan kiu seshlong da kamtaban sam ya kisi dawa pisa jong kaseng HNLC. Bat akan ni ka jingle ka jong ulan lar ban penting mat pensmit bat berngam lu iki ka tukun ngot lembaga ka jing sam ka jong ye kan kisi dawa pisa. De helo kan ni ka nongrem baki pulik dali ban kamno ye na ka ye ka jong ka baw song usa hapa moron re krishnang menne step. Naka ye nga sam jong ba storji la ban korup lu ya kawe ka sim card ka brain po Bangladesh. Punikla ongru bo ba storji du thot jaga sang HNLC bo udon ka dige dei ka ba jan ba bat u deputy commander in chief jaga sang HNLC bat u dei uru UPSU jong ba man bhalang jorwa. Bulang mo chaw vice chairman jaga sang HNLC. Habadi ba kanina kalang jige pulit kila ujo daga FIR report renja police station bat mata ka janmiet klara sapo yeng ka seri nak mataban pan bo nak mataban set bat kudu ru ban pelong ka jong toket nak ka mata jong Hari melada manra Ahmad yang kaying besar, mentaka janmiat nak yang kaying besar kalau aibo dia kipulit, makin toket shifusngi, yang dia PSU jaga sang HNLC. Pastor Ji. Something like that. 2 weeks, madam. 2 weeks, no? No, it's specifically 10 days. 10 days, okay. Thank you.